دوستو یوا اخ مسنہ میں نش پت ونان کور مز دیت خاندارن طلاق میں ونمس کیا دتن طلاق ژے کن جائیں بجا گمت دپن معلوم یل میں ڈیلیوری گئی امام صاحب یل میں خلاص گھن وقت ووت خاندار تہ مے ست ہش کھور تہ مے ست میون مول موج گرک تہ مے ست ہاسپٹل مز گئی میں ڈیلیوری ام پت گو معاملہ مے زائ کور یل کور زائ ہم اچھ پیاران امس ان مول نبر کن پلو اچھ پیاران ام سن مول ان مٹھائی اندر ام سن مول اچھ پیاران ام سن مول منائی خوشی مگر اچھ ژھاران تم ساری گر ژلمت واری بک ساری بائی بات ساری باری اس گر ژلمت کیازِ تمن گو ناگوار کور زبن ام پت گو آخرت سہ میون خاندار لوگ مے وننہ دپن اگر نچو زیا اور تیلوس میں منظور مگر ژے کور یہ کور دن کیسے منگت میں چن یہ کور ضرورت کین دپن مے ونمس دپمس مے ونمس دپمس ہے کور تہ تم سنزی نچو تہ تم سندی زمان لوگو تمنے پاٹ کرن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمان یل مکہ کن شایلن مشرکان مکن کور آس زمان تمن کور نس تم زمین از من درگور کرن دپن یہ کور دپن میون خاندارس بکیاز دمن یہ پنن کور کانس مگت تم دپن مے چھ نہ کور ضرورت میوسی مگ میوسی پتہ نچو ژے کور یہ گو کھلا تمس کور گو پت کھلا تمس کور کھلا گژھت گئی زوری پت کورک تمس بیکہ جائی نکاح اچھ تمس پروردگارن عنایت کرمس مگر منمو دوستو یہ کور گیس یمس آسمانک ملائک یون مبارک بادی دن یہ کور گیس یمس کور گیس وجود دنیا چھ کائناتش حیاتی چھ مگر امسی کورچ قدر کرن تی فرمو جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یتکن اکس کوری چھ حق تعلیم پرن نچی چھ تعلیم پرنس حق تتکن چھ کوری تی پرن تعلیم یتکن اس پنس نچی چھ تعلیم تمن ایجوکیشن دیون تتکن چھ پنی کوری تی دین فرماون یتکن اس نچو چھ قرآن مجید پرناوان یتکن چھ پرن کور تی پرناوین تبای ون امام اعظم صاحب ایک جوانن تمنس امام اعظم صاحب میں ونت حضرت میں دب اگر میں کور زی میں اس تمنا دلس من نگس کور زی کیاز کورش مالس بستر تراون کورش مالس خدمت کرن کورش مالس کھن چن واتناون برحمان دوستا کیسے کور آس ونک تان مول قتل کرمت کی اگر کور سکر پنن نچی کیسے کور آس مول موج واتنومت کی اگر واتنو سو واتنو نچی مگر کور نکی مگر کورن پٹی ظلم مگر کورن پٹی جبر فرمان امام اعظم شامس یہ صاحب حضرت میں دم نگزن کور مگر میں اس تمنا میں تو نیاز نظر میں دب اگر میں کور زی بجم تمیز دنی ہیچ دولت سید امام اعظم سب سے گئی بڑ ونچو تمیز خاندر نکاچوس بکیا کر میں چھپنن واد پالن امام اعظم سامن فرماوس جو سینی واد تھا ان کیا یہ کرد غلط ونچن پروائی ونچ گمت یاس مز نیرت اے شخص سکر کام پنن کور چھتنا قرآن مجید پرنامس آنات مچا کور قرآن مجید پرنامس امام اعظم سامن فرماوس کیا تو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زخمی جگر میں گومت سارے جوان کپری فیق عطا کور اللہ تعالیٰ بنائیں یہ مجلس خارج مجلس برکتج مجلس رحمتج مجلس اور اللہ تعالیٰ کریم یمن دنونی بچن آباد یہ چھو گردامات بنت آمد یہ لڑک مہراز اور اچھ امید انشاءاللہ یہ رشتے پھلے پھولے تو یہ روز انشاءاللہ آباد دوستو نکاح مجلس یہ برکت باجن مجلس ات متعلق فرمو جناب حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ فرمون الصلاة اذا نت یل نماز واتی یازو جلدی جلدی پرن یازو پنیز وقت اس پٹ پرن الصلاة اذا نت والجنازة إذا حضرت الجنازة أسواتا جلدي قسبر والأيام إذا وجد الوقف فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون جل نماز وادي جلدي أزبرن حضور علیہ السلام فرمو ہے یلیا جنازہ اس کن جائے جلدی قسبر حضور فرمو جل تو کور اس بالے گسن اگر تو کور وچون بلو گدن مز بالے گسن یا کن جائے وچون کا کور سدی یس بغیر جوڑا ایسی تمیز اگر ایسی خاندار گزرو مت مگر کوشش گس کرن تمیز نکاح کرنش اچ سنت جناب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آیہ کریمہ کرم تلاوت اللہ تعالیٰ فرما سورہ نساء سورہ نساء عربی لغت انمچی نساء ونن زنانی اگر دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر لاؤ مگر کنی کتاب مزاج نے لکھی دی کہ ہائی نکاح کت کن کریو کنی کتاب مزاج نے لکھی تجارت کت کن کریو کنی کتاب مزاج نے لکھی کلام کت کن کریو
مگر بس اللہ اللہ اخ قرآن مجید بی حدیث نبی بی یتمن سوری چو فرماوان خدای تو خدای سن حبیب سری پرو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اسمز کرن اللہ تعالی بیان یا ایوہ الناس اہلو کو صدقو خدایز خوجو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ تب اس پروردگار اس خوجو یم رب العالمین توی ایکز نفس نش پاد کریو واغیتا ایکز نفس نش پاد کریو وخلق منها زوجها یل اکر پروردگار پاد امسی نش کرن بیاخ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء گورنتوز اک پت بنے پت بنے لچ بدی تو کرور بدی فرماوان یمیز اللہ تعالیٰ فرمو آدم علیہ السلام وعید امس متعلق رب فرماوان ملکوتن اے جوانا بشپن نحمیت اے کور بشپن نظمت اے میانی مہاراز قبر وش پنن شان قرآن کرن بیان امس کوریز عظمت وش امس ماجیز عظمت وش یہ کور شپنن اگیبز موش ام سیدن کھورن تلچو بنن جنت چا صحیح یا کور جسا یمیس نش پیغمبر زمل یا کور سا یمیس نش بدیشو زامت ہائے اللہ اکبر یا کور جسا یمیس نش اولیاء زائی قطب زائی عبدال زائی اللہ اللہ قبل زائی یا کور جسا فرماون اللہ تعالی ملکوتن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے ملائکہ بچوز یتن اک خلیف دنیاز پر بناون پنن نائی بناون تیونیو پنن مشورہ قالو فیا من یفسد فیا ویسفک الدماء اے خدای کری خون ریجی یہ کری جگڑ یہ زی جنگ فساد دلن دنیاز پر یا اللہ یم کرن پید کیا زی وَنَحَنُ نُصَفِقُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ خدایات کیا جی کریں انسان پید یہ کر لڑائی یہ کر خون ریزی یہ کری جگڑ ہم خود کیا اسے جان تسبیح کرن اسے جان نعمت بیان کرن چون ذکر اسے چون ذکر کرن چون تعریف کرن تاکہ ضرور سے انسان بناون ربن فرمو ملائکن کمن فرمو ملائکن فرمونک انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو فرشتو یہ پچھ زانان کہ چون دائی زانان کیا اللہ تعالیٰ بنو بنی آدم بنو ان آخ آدم علیہ السلام الپاد کرن تخلیق کرنس فرمونس آج جان دزمز آدم علیہ السلام تاو جان دزمز توجہ تون جوان توجہ تون خاندر کریمت توجہ تون مین بائی توجہ تائی میون مہاراز فرماون رب فرماون آدم جان دزمز آج آدم علیہ السلام جان دزمز رب چوزوانن آدم جنتس مز کیت مز لگوی جنت کیت بنچل جنتس مز کیت آرام آوی آدم علیہ السلام فرمو اے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اے خدایا جنت چو آلہ جنت چو بالا کیسے نماز پڑھن مول نماز پڑھن دبن میں کو جنت ریش تون مول ریش تون دبن میں کو جنت ٹوب تون مول ٹوب تون دبن میں کو جنت پوز منن مول پوز منن دبن میں کو جنت ذکر کرن مول ذکر کرن دبن میں کو جنت حج کرن مول حج کرن دبن میں کو جنت آدم دنیا جنت 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 مگن صحیح جنتس مزی خدایم سوز خط کیا سکر کمی چیزش کمی چاہی اللہ تعالیٰ من آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام
میں ونتم ات جنتس مز کیت مزاوی آدم علیہ السلام دیت جواب دمنس رب میانی خدای ات جنتس مز آو میں قراری ات جنتس مز آو میں مزائی ربن دبوس آدم سے کیاز آبوئی جنتس مز مز کیا ایا قبر بوزو یا اللہ تایتی چاو نصیحت میں تیچ نصیحت یہ مرد پنن زنانن چوب دی من مارن لکچن لکن قتل پر چگراتن دیتی منش نصیحت آئیم اللہ اللہ استغفر اللہ اولاد پنن ماجن کرن اللہ 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 قتل تی من خطر چی نصیحت یہ ماجن ماجن اندرو گردان بنی میں تی منش نصیحت کیا نصیحت یہ موج کیا چی یہ زنان کیا چی یہ کور کیا چی آدم جنتس مذہبی مز دم جس پروردگار جنتس مذہبی نہیں میں مز آدم علیہ السلام دنیا مگن جنت 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 سیدیو تئی میں حساب ورائی جنت سیدیو تئی میں عمل کرن ورائی جنت مگر آدم علیہ السلام سے کیا جاوئی نائت مز دمنس ربا کن چک شبان کن چک شبان اے ربا سچک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پروردگار کون چک شبان ربا سچوئی نکا شریک سچک لا شریک مگر میانی خدای میاوئی نے چوئنی جنتس مز آرام کیازی میں دیکھوز آسون بیاکا یہ مسید وقت کرا یہ مسید بپنون کم تی پریشانی کرا شیر کم تی پریشانی ونہا ربن فرموس آدم علیہ السلام تھا پانی چشم باند اے وہ دم یازو ہے خدایا اللہ 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 سیحا چیتے سیحا آسی سی کرز کے آسو کہ توحید علمداری ملکی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمون سیحا چیتے سیحا آسی سوئی کرز کے آسو سیحا سری اندیش کاسی حسبو پایس بتو آدم علیہ السلام بن کیا گو جنتس مذابئی میں مزے من کیا چیز ضرورت دمنا سرابا کون چک سوئی شبن میں گوز بیاکا آسون انسانی یہ مسید بکات کرا پنن کم تو پریشانی کرا شیر مگر یہ تھی آدم علیہ السلام نیون ربن ونس آدم علیہ السلام پنی چشم کر بند آدم علیہ السلام روایت رمز یا آئی ندر آدم علیہ السلام کر چشم بند ہنا ٹائم گو وقت گو آدم پنی چشم تراو یال آدم علیہ السلام ترائی پنی نظر یال پنی چشم ترائن یال آدھ وجن کھوڑ کین زنان مورا بگت آیت وجن کھوڑ کین خاتونا بگت دپن راوی لکھن دنیاز مزاز زنان خاتون اس پور دنیاز مز خوبصورت آگ گئی ابراہیم علیہ السلام ان خاندان حاجر علیہ السلام بیا خاتون اس خوبصورت حسین جمیل ساز حضرت اما حوا علیہ السلام سین موش آدم علیہ السلام ان خلائی چشم کھوڑ کن وچن خاتون فرمونس اے من انتخ سکز گیا ما اسمک الکریم ناوا کیا شوی یہ وسس تبنس مچین پتا تبنس اے خاتون سکج آیا یہ خاتون وسس تبنس پرستیم سی یم سی پاد کرخت بج پاد کرس تیم سی پرس بکج آیس اللہ تعالیٰ رجوع کرن آدم علیہ السلام ربس کن اے رب یہ خاتون کا جائی رب شزوانان آدم میں توق سے جنتس مستاوئی ناج مزائی دبت پچس کنی میں لگناج آرامی اس لئے آدم چانے جسم مز کھوڑ کن کڑ چان خاتون چان خاندارن یتسل خاندارن بنی یہ خاتون کڑ چانے جسم مز مگر کھوڑ کن کپر ونیو ہارٹ دل چا دچن کن کھوڑ کن کپر
ہاٹ یہ دل یہ خبر کن توے علماء لکھن دپن جو زنان مر یہ ماجی شکل مز آستن بنید شکل مز آستن زنانی شکل مز آستن مگر یہ کھوری طرف آمد پھاٹناون فرماوان یت کن دلس شک جائے دیون دلس شک محبت کرن سبحان اللہ امس خاتونی دیزی جائے پنس دلس مز اگر موج آسی تو ماجی قدر کرزس اگر بین آسی بین قدر کرزس اگر خاتون آسی شریک حیات آسی تو سائیں قدر کرزس کیا جی توائی پھاٹنو خدایان یہ کڑ خدایان خوری لڑکان من چانی یلیم اتینوس آخ آدم ون بنیس خاتون کز بنیس یلیم حضرت حوا علیہ السلام اللہ اکبر آدم علیہ السلام تراؤں نظر حضرت حوا علیہ السلام اسکن یہ گون دیوان دبن یہ خوبصورت یہ حسین و جمیل امس کوتا حسن جو خدا ام دیدمت ام یل نظر توج تراؤں امس ربان دبس نا آدم علیہ السلام وننا حق مہر کر ادا حق مہر کر آدم علیہ السلام دب خدا صحابہ حق مہر کیا دو بزر جبریل علیہ السلام حق مہر کا چیز شوانا ربن فرموز بزر جبریل علیہ السلام آدم پوچھ چین مال چین دولت چین کھنٹ چین مگر چچی امس کینت کین دیون یم سی چی حلال گچی یت اسمانن حق مہر آدم علیہ السلام کیا دی تو ربن فرموس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کم سین امتی چھے حضرت رسول اللہ مگر اچھن قدر اچھن امیو خیالہ یمس محبوب سندس امتی چھے تو وچھو تمس محبوب اس متعلق گورنت بنی زنائی بنی ماجین شکمز مز ینائی وش رب کیا فرماوان حضرت آدم علیہ السلام فرمونس آدم سجوی خاندان کن مردن ادگسی حلال مگر اے آدم پنچین مال دن خدر پوزشن دن خدر کنچی چینی دن خدر چانی نسلس من چانی زریات مز انن پا اقصائی با آئی تمیز آسی نام حضرت محمد تمسی پیٹ پر درود چون محرکس اتمز ادا سبحان اللہ چون محرکس اتمز ادا تاہا جبین میت کر گئی فرقان استائی وصبو رویس سور پر استائی انتو تشریف اچھ پیاران دیدار استائی یت مجلس نور انشاءاللہ نازل گسن از دینہ دیدار از رسول اللہ انتو تشریف چی خاص پیاران دیدار رستے ہے تو خبران ہے تو خبران داج پلنا بیمان آدم علیہ السلام پڑھ میرس شان ذریات مزید حبیبہ ناواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیٹ پر درود پاک چون محرکس اتمز ادا رود یہ پکان ہے مگر محرکت پڑھو آدم علیہ السلام سندھ بخت پٹ کیا ایسی
امام الانبیاء تاجدار فتحاج خود بی نکاح پرناون خود بی نکوش وضاحت کرن اقاتونا کا دروازہ پر احمد السوال آبائی بڑ پیغمبر یا رسول اللہ بعض شخص یسن جسن نکاح کرن مرد شپیون زنان کن مردن امام اعظم صاحب لکن 10 رپی تے اگر آسن کچھ 10 رپی پت اگر زنان کس تحت پر رضی زنان کس رضی دے بسے نسے دیسے 10 رپی بس ایسے رضی ات پر میں جتی پانون نفس امام اعظم صاحب فرمون 10 ریال تیس 10 درہم تیسن 10 رپی تحت پر تم گئی یہ لیس بچو سچون ونکیانو اگر ونکیانس وچو چھن تیوتا رقمہ تیوتا بوڑ رقمہ کیا فرماوان تحت پر تہے کہ گسیت نکاح حلحال پت فرمون اگر پہاڑس برابر تی دی مرد زنان سن کن تارا تحت پر تہے کہ نکاح گسیت حلحال امی زنی کور عرض دبنس مود بیسو یا رسول اللہ ایٹاچ نبی علیہ السلام بچاز یسن جسن نکاح کرن مگر مہر ورائی تاجی غبیب میں ناچر مہر ضرور تھی بگر تیمی ورائی جسن نکاح مگر محجبینن کیا فرموس چانتی میں رسول پاکن کیا فرموس خاموشی امپت ونم بھی تاج نبی نور بائی بکر جیسے نکاح مارو برائی اجد کو جوانہ کھڑا دبنس بائی بڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت چوانن یہ جیسے نکاح کر مارو برائی بکر تل امس نکاح امس ون مسجد کر نکاح نبی صاحب فرمو امس کن دبنس صحابی بالکل ون پڑھوئی سے امس اجاب قبول مگر سوانتے میں آخ چیز سچی امس کن مہر دیون دبنس یا رسول اللہ میں چن مارے دنس مز کوئنتی چیز خدا مند کریم چو قرآن نظمنز فرماوان واتو نساء صدقاتهم النحلہ اے وقت کیا مردوں تئی دیو پنن گرواجن مہر مگر توتا دیو یت پر تئی پنن گرواجن رضا گسن خوش گسن درجی گسن اتے کن فرمون نبی صاحب امس صحابیس فرمونس ہے چچین پتا صحابی امس زنگون عزت کوتا خوان چمانا یہ کوتا امس عظمت کوتا چھ امس دی مہرس مز کیا دبنس پائے بڑ نبی بکیا دیمو حضور فرموس سنسن واجادس تاج نبی مچر کگین فرموس حضور مدینہ منورس منشیا کنجائی زمین کا نالا سوئی دس مچن کگین حضور اس فرمو مچن زمین دی مچن سون دی حضور فرموس چاند چھیا چاند گون وستاو چاند ان کا وستاوس واجادس دور تاوس بدل کا چیز تاوس سکتاوس میں نسکین یا رسول اللہ نبی علیہ السلام انبوس کیا ہے حضور آئیتی بوزم رسل ونچینا مال دی ناز یا رسول اللہ ونچینا سونک ناز یا رسول اللہ ونچینا چاند ونچینا زمین یا رسول اللہ نچنیت بالکل کین طبیب خست دلانے تو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام ازنا گریبن پر نظر حضور ازنا پنن امتی گریب جوانن پر نظر حضور علیہ السلام ترویمس نظرہ دبنز مذہب پوت گئے اسلام جیسا کوئی نہیں پیغمبر بہت ہے محمد جیسا کوئی نہیں محمد جیسا کوئی نہیں حضور علیہ السلام بوز فرموز ونچین زیدن قدر کگین نبی صاحب فرموز حتی ونچین مال دی ونچین دولت دی ونچین زمین دی ونچین پوس دی نبی صاحب فرموز دبن زبان میان صاحبی قرآن مجید چھیا پرمت
ون میانی یارو قرآن شیا پرمت ام کور عرض میانی حبیب میں چھ قرآن مجید پرمت حضور فرموس یائی قرآن مجید پرناون پنن خاندان چون مورگس اتمز ادا ان زمن کا برکتن ویسر نومک حضور فرماؤ نکاح دو سوئی برکت بول یتمز خرچ گس کم حضور فرماؤ نکاح کرتا توتا آسان حتی من کناز خدا کی قسم سچ ورش کوری مگر مازات دارت مگر تقدیر چگن گسن من بدار من کناز لڑکا سچ بور مگر خاندری چن ہکر کرت کیازی مارن چھ تم دبیمت زمین اسمز آئے کس ونیو میں سکیا چگن نکاح کرن دبن حضرت بکرائی نکاح میں چھ گونیت 15 لچھ روپی کرن تیار 15 لچھ میں تیار کرن سون جاداد مار ادھاک بن نکاح کرت ناز بازن باگنے نکاح کرت بجز مزور پیش کی فرمائی رسول پاکن فرمان صابری زچیا قرآن مجید پرمت آناز یا رسول اللہ حضور فرماؤز یائی قرآن پرناون خاندان اور چون مارگز اتمز ادا توائی فرما تاج دارن صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دو توتا آسان یوتا ہر کا انسان ہے کیا کرت حتی ناجائز کر دو توتا دروگ یسن کون ہے کیا کرت مگر من کن چون نکاح باریات دروگ مگر ناجائز چھ سست مگر اشیم سین پائیں یم سیدس امتی چھ تیم چیز خیت بایت تھومت فرماون نکاح گزن دنیاز بڑین کرن نکاح گز تمی ویز مد یمی ویز قیامتی حضور فرما کانتی آئیس من المول لا الہ الا اللہ there is no God but Allah and Muhammad ونن مولی یولی روزی لا الہ الا اللہ پرن مولی نہیں روزی محمد رسول اللہ یلی پرن مولی روزی دنیا از منز کلمہ یلی پرن مولی روزی حضور فرمو تلی پت قیامت مگر تمی دو گسن نکاح بعد فرمو حضور کائنات کو وجود چھتل کائنات حیاتی چھتل کائنات زو چھتل یلی نکاح آسان کیا جی یل نکاح چو گسن رسول پاکن صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تاجدارن فرمو مدینہ گلالن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا اس پر چھ برکت واجن مجلس نکاح چھ مجلس مگر گبرو ونکن چس پیارن جوانن پیارن گونیت کا جوان سبحان اللہ پنی ات کماؤن بالکل صحیح چھو مگر پچھ پیارن یلی مس 15 لچھ 10 لچھ گسن جمع ادھے کی نکاح کرت مگر مسلمانن مذہب چھو ان الدین عند اللہ الاسلام پوز مذہب چھو دین اسلام چھو پوز مذہب ام اسلامن چھز آبی یاری کرمز فرماون گریب استی چو حق نکاح کرنک امیر استی چو حق نکاح کرنک دوائی فرمو اگر اس میں شی مسیج دین اگر چونکہ اسی سپوز اگر اس زو لاغو نا ٹینٹ لاغو نا 2 منٹن دیزے تو میں جوابت کہتی اگر اس نفرس 4 ہتن دعوت کرو تنے اس گستاز نکاح صحیح اس بازدان نکاح نکھ اس باسی نکاح نکھ اگر اس یہ مجلس یدت چکرن اگر اسی کمرس اساسانا طاقت ٹینٹ دینا سن کے اس یکا یہ کمرس مزد کرت اگر ایسی حد از نفرس دعوت دن خطر اسانا طاقت کیا اس یکا جناب 4 نفرن تی دعوت ہمسائن پرساون کی رشدارن تی پرساون کی اس یکا یہ کرت کیا اس اس وقت طاقت تھی پن یہ مس طاقت دت پروردگارن پت کورتم تیمی چو آفرین مرحبا چوس ٹھیک چھو مگر بیاک چھو غریب یو زن 10 لچھ روپے نے مہر دیتی 2 لچھ روپے نے دیتی مگر امیس دی فرمو اسلام فرمو نسیت حقا کی نکاح کرت غریب دیکھ نکاح کرت امیر دیکھ نکاح کرت تبائی فرمو جنابی حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بن صحابہ از
ازا کرو بنصیحت صحابیوں از برو بواز اے صحابیوں کورن ازو قدر کرن کورن ازو قدر کرن کور ستی چھ زندگی کائنات میں ون اگر نہ کور آسی یم کور اگر نہ آسی یم کائنات وجود آسی اگر ہوا علیہ السلام آسی یم کائنات وجود حیاتی آسی ما آسی کی فرمون کورن ازو قدر کرن پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بک یمی بیز کور کانسی زمن کانسی کوری مالس یلی کور زمن امش بیز یون فرشت مبارکس امش بیز یون ملائک مبارکس پنن پرش بچاون مبارک کرن پتہ امس کوری مالس آسمانک ملائک دعا دیون دپان چس پروردگارا یہ کوری مال امس کوری مالس یہ امس کوری تعلیم پر خرچ گس ام سندس خاندرس پر خرچ گس ام سندس پلمس پشاکس پر خرچ گس اے رب کائنات سلیکس امس صدقہ تو زکات صدقہ سمجھ لیکس خیرات سمجھ لیکس سلیکس زکات سمجھ فرماون یہ کور زمن آسمانک ملائک شیون مبارک کرنے یل نچو زمن امس مبارک کرنے ملائک یمن یل کور زمن امس یمن آسمانک ملائک مبارکس دوستو یوا اخ مسنہ میں نش پت ونان کور میز دیت خاندارن طلاق میں ون مس کیا دتن طلاق ژے کن جائیں بجا گمس دپن معلوم یل میں ڈلیوری گئی امام صاحب یل میں خلاص گژھنُک وقت ووت خاندار تہ مے سۭتۍ ہشکیور تہ مے سۭتۍ میون مول موج گرک تہ مے سۭتۍ ہاسپٹلس مز گئی میں ڈلیوری ام پت گو معاملہ مے زایہِ کوٗر ییٚلہِ کوٗر زایہِ ہم أچھ پیاران امس ان مول نبر کن پلو أچھ پیاران ام سن مول ان مٹھائی اندر ام سن مول أچھ پیاران ام سن مول منائی خوشی مگر أچھ ژھاران تم ساری گھر ژلمت واری وک ساری بائی باز سوری واری اوس گھر ژولمت کیازِ تمن گو ناگوار کوٗر زبن ام پت گو اکھ رٮ۪تھ سُہ میون خاندار لوگ مے وننہِ دپُن اگر نچو زیا اور تیلوس میں منظور مگر ژےٚ کور یہ کور دن کانس مگد مے چھن یہ کور ضرورت کین دپن مے ونمس دپمس مے ونمس دپمس ہے کور تہ چھ تم سنزی نچو تہ چھ تم سندی زمان لوگو تمنے پاٹ کرن ویدا بشر احدم بالانثى جل وجه مسودا وهو كريم فرمان یل مکہ کن چایلن مشرکان مکن کور آس زمن تمن کور نس تم زمین من درگور کرن دپن یہ کور دپن مے ون خاندارس بکاز دمن یہ پنن کور کانس مگد تم دپن مے چھن کور ضرورت مے اوسے پتہ نچو چھ ژےٚ کور یہ گو کھلا تمس کور گو پتہ کھلا تمس کور کھلا گژھت گئی زوری پت کورک تمس بیکہ جائی نکاح اچھ تمس پروردگارن عنایت کرمس مگر ونمو دوستو یہ کور گیس یمس آسمانک ملائک یون مبارک بادی دن یہ کور گیس یمس کورگی دس وجود دنیا چھ کائناتش حیاتی چھ مگر ام سے کورچ قدر کرن تی فرمو جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یت کن اکس کور چھ حق تعلیم پرن نچ تعلیم پرنس حق تت کن چھ کور تہ پرن تعلیم یت کن اس پنس نچ تعلیم تمن ایجوکیشن دیوان تت کن چھ پن کور تہ دین فرماون یت کن اس نچو چھ قرآن مجید پرناوان یت کن چھ پنن کور تہ پرناوین توے ون امام اعظم صاحب ایک جوانن دپنس امام اعظم صاحب مے ون تہ حضرت مے دپ اگر مے کور زی مے اوس تمنا دلس من مے گس کور زی کیاز کور چھ مالس بستر تراون کور چھ مالس خدمت کرن کور چھ مالس کھین چن واتناون برونٛہہ پہن دوست کیسے کور آس ونیُک تانۍ مول
قتل کورمت کی اگر کور سکر پنن نیچی کسی کوری آسن مول موج ودنومت کی اگر ودنو سو ودنو نیچی مگر کوری نکی مگر کورن پٹی ظلم مگر کورن پٹی جبر فرماون امام اعظم شامس یہ صاحب حضرت میں تو مگزن کور مگر میں اس تمنا میں تو نیاز نظر میں دب اگر میں کور زی بچم تمیز دنیا ہیچ دولت سید امام اعظم سب سے گئی بڑ ونچو تمیز خاندر نکاح چوس بکیا کر میں چھو پنن واد پالن امام اعظم سامن فرماوس جو سوینی واد تھا ان کیا یہ کرود غلط ونچن پروائی ونچو گمت یاس مز نیرت اے شخص سکر کام پنن کور چھتنا قرآن مجید پرنامس آناج میں چھو کور قرآن مجید پرنامس امام اعظم سامن فرماوس کیا تو امسی کوری دیز قرآن مجید سوت واریو گسنی بیج قرآن مجید تیز گلابی مس دبزس کوری میں چیزیں دنیا ساری کو بڑھ دولت دزمس قرآن مجید سوت اے میانی مرید اے میانی مقتدی قرآن مجید سوت سندستس پور کائنات اس دولت سوت چون وادگس اتمز پور فرمو حضرت اللہ اکبر حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زنان تو مرد زنانی مزدیا کن دہ صفت اسد امیس مزدیا کن ز آب تی اسد مرد از مزدیا کن دہ خوبی اسد ز حکن آب تی اسد مرد از مزدیا کن دہ او صاف تی اسد مگر زیکن امیس غلطی تی اسد فرماون زن تی چھ یا زن چھ امیس تی غلطی گسد مرد چھ امیس تی غلطی گسد تی فرمو رسول پاکن صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یم ساتھ زن کر مرد سن برداشت کیا مرد چھ کنی وزی من کامی پیٹ امیس چاہتن تھکاوٹ مرد چھ من دکانی پیٹ امیس جن سیالی آسن گمس مرد چاہتن کن جائیں دور گمت اور چیون امیس چاہتن شرارت حضور فرماؤ یم زنانی یم زنی مرد سن شرارت کر برداشت یم زنی مرد سن یہ غلطی تی کر برداشت مرد سن شرارت تک جار کر برداشت فرمو نبی صاحبن امی زنی دی پروردگار حضرت آسیہ علیہ السلام ان ثواب امی چھ صبر کرن امی چھ صبر کرن امی چھ لکچن کتوات نونی مالون کے امی چھ لکن مسائل پنن گر کن ونن کے کیا شیطان ونن تم بھی چھس بہ کامیاب گژھان یمی وز دون بٲژن بہ دوٗرر چھُس دِوان کٔرِتھ ییٚمہِ وِزِ بہٕ دون خاندانن چھُس دِوان دوٗرر کٔرِتھ ییٚمہِ وِزِ بہٕ دون باین چھُس دِوان دوٗرر کٔرِتھ کیازِ اِنَّ الشَّیطانَ لِلْاِنسانِ عَدُوٌّ مُبیٖنٌ قرآن پاک ونان شیطان چھُ بوٚڑ بارٕ دُشمن انسان سُن یہِ ترٛایی عقلہِ منٛز دیُک خاندارنہِ چوب یہِ ترٛایی عقلہِ منٛز کڑنُک گرٕ خاندارن یہِ ترٛایی دٮ۪ماغس منٛز فرماون امام کشاری رحمت اللہ علیہ دپن شیطان چھُ انسانس یا دلس منٛز بیٚہن یا کلس پٮ۪ٹھ بیٚہن فرماون أمِس شیطانس گژھِ نہٕ جاے دِنۍ کینٛہہ کیازِ کوٚر نہٕ زنانہِ پلون پرٛس تُل مردن تہٕ دوٚپ ژھٕنس بےزتی کٔرِتھ امہِ پتہٕ دوٚپمس نیر گژھ مالیُن ووت نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ بتہٕ پھوٚل ووت نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ چاے دام گوٚو نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ کٲم لکچن کتھن مرد تہِ رٹن وۄنۍ اگر أمِس زنہِ کُنہِ ساتن مردس چھُ طاقت گوٚو أمِس طاقت أمۍ اوٚن أمِس فراق یزار گوٚو بیٛاکھ وقت ہیوٚکُن نہٕ أنِتھ یا کُنہِ ساتہٕ ہیوٚکُن نہٕ أنِتھ ماز ہیوٚکُن نہٕ کُنہِ ساتہٕ سُہ سیُن اوٚن ییٚمِس أمِس خۄش گژھِ ہا فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تہِ چھُنہٕ کمپلیٹ زن تہِ چھنہٕ کمپلیٹ یہ ایک ہی سائیکل کے دو پہیے یعنی یم چھ ایک ہی سائیکل کے دو ٹائر ہیں یم چھ ایک ہی سائیکل کے زٹور اگر پتمس ٹائرس پنچر آسے بتم ٹائر آسے صحیح دوستو یہ پکہ نہ سائیکل فرماون اگر وۄنۍ
پتم آس صحیح بتم آس پنچر لد بتم ٹٲر آس خراب پتم پکی نہٕ دوستو فرماوان زنان تو مرد یم چھ سائیکلک زٕ ٹٲر فرماوان یمن دون بٲژن مز یمن مز ہیٚکہِ اترا چڑاو تہِ ٲسِتھ وۄنۍ ونہٕ بہٕ مہرازس ژےٚ چھُتھا یہِ کوٗر چھےٚ ژےٚ قبوٗل پننِس نکاحس مز دپہِ بالکل حظ قبوٗل پتہٕ ونہٕ بہٕ بچی ہٕنٛدِس وکیلس ژٕ چھے نا بخشاوان أمِس یہِ مہراز دپہِ اہن حظ مےٚ تہِ بخشو مہرازن کٔر اکھ کتھ کوڑ ون مال کر بیاکت دۄیو کتھو سۭتۍ آو رشتہٕ نزدیک دۄیو سۭتۍ کتھو سۭتۍ بنیو رشتہٕ مضبوط دۄیو کتھو سۭتۍ بنیو جناب محترمو نکاح یہے بول چھُ کُنہِ ساتہٕ ژلان نیٖرِتھ ٲسہٕ منٛز رات چھُ اَسہِ کران اکھ ٹیلی فون دوٚپُن تٔمۍ چھُ ووٚنمُت خاندارنہِ برابر 10 لٹہِ طلاق 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 3 لٹہِ ونان تٔمۍ چھُ ووٚنمُت تٔمِس 2 لٹہِ پتہٕ چھُ ونان وۄنۍ چھِ اتہِ کانٛہہ حل اسلام چھا یوٗتاہ آسان اسلام چھا یوٗتاہ آسان ژٕ دپان دیٖن چھُ یوٗتاہ آسان ژٕ ونان یہِ چھُ مٲدانا کھُلہٕ نہ نہ توے چھُ شریعتن ووٚنمُت اگر تۄہہِ دۄن بٲژن درمیان اختلاف گوٚو اتٮ۪تھ کٔرِن کٲم اگر مرد گوٚو تیز زنان کٔرِن وتھ بدل اختیار تھوڑا نیٖرِن اورٕ یورٕ 3 گِلاسا چیٚنۍ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ تہِ بیٖٹھ أتھی سۄ تہِ بیٖٹھ أتھی مرد تہِ بیٖٹھ أتھی ہُہ چھُ اورٕ ونان یہِ چھُ یورٕ ونان یِم چھِ میچ گِنٛدان تمہِ آیہِ استغفر اللہ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ چھُ آوُٹ گژھُن کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ چھُ آوُٹ گژھُن گوٚو اَسہِ چھُ اسلامن تُہۍ چھِو شادی شُدس تہٕ أسۍ چھِ اسلامن ہیٚچھنٲومٕتۍ درگُزر کرُن فرماوُن اگر ہسا دوستو اکھ صحابی آو گرٕ تہٕ اندر ژاو أمِس اوس اَمے دۄہ بچہِ گُزریومُت یہِ کھوٚت چھتس پٮ۪ٹھ أمۍ دِژ وۄٹھ یہِ گُزریو أہٕنٛز خاندارٮ۪ن أمۍ ووٚن نہٕ کٲنٛسے مےٚ گُزریو بچہِ أمۍ دوٚپ ہے یِم بوزن سٲری خاندار تہِ بوزِ سُہ آسہِ آمُت تٔمِس چھُ واریاہ کٲلۍ آز یُن گرٕ تٔمِس گژھِ دِلس ازوٗردگی سُہ گژھِ پریشان سُہ کھیٚیہِ چیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ کٔر کٲم أمۍ تھوٚو یہِ غم دل ناشاد کی حالت دل ناشادی جانے ارے غم میں اولاد کوئی صاحبی اولادی جانے أمۍ تھوٚو یہِ دلس منٛز صاحب صٲبٕنۍ خاندارٮ۪ن دوستو راتھا گُزرے صبحس ووٚن خاندارِ وٕچھ کیٛاہ زنان أمۍ زنہِ ووٚن خاندارس دوٚپنس اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد امانت آسہِ کٲنٛسہِ نِش تٔمِس چھا سُہ وقتس پٮ۪ٹھ واپس کرُن دوٚپنس آ دوٚپنس اگر رۄبن آسہِ اسہِ نِش کانٛہہ امانت تھوٚمُت اگر سُہ اسہِ دپہِ تُہۍ دِیِو یہِ اتھ چھا دیُن کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ ووتُس دوٚپنس آ بِلکُل دوٚپنس رۄبن اوس اسہِ اولاد دیُتمُت امانت مگر کالہٕ کھوٚت سُہ چھتس پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ گوٚو سُہ بۄن خاندار ووتُس دوٚپنس ژےٚ کیٛازِ ووٚنیوتھ نہٕ مےٚ کالے کیٛازِ ووٚنیو نہٕ مےٚ دوٚپنس نہ 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 مےٚ دوٚپ ژٕ ہٮ۪کھ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ ژٕ ہٮ۪کھ دوٗرِ دراز علاقہٕ پٮ۪ٹھ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ مےٚ دوٚپ اگر ژےٚ بہٕ ونے ژےٚ گژھی دل ازوٗردگی ژےٚ گژھی پریشٲنی ژٕ کھیٚیَم نہٕ بتہٕ ژٕ چیٚیَم نہٕ چاے اور ژٕ کریٚم نہٕ آرام مےٚ دوٚپ یہِ غم ٲسِنۍ مے یہِ مُصیبت ٲسِنۍ مے دِژ ژےٚ نہٕ کینٛہہ رۄبن دیُت أتھۍ رٲژ منٛز یِمن دیُت اولادہ یُس أمِس اولاد سٕنٛدۍ کھۄتہٕ 100 گنہٕ صاحب صٲب بوٚڑ بنیو دوستو بزرگو فرماوان عزیزان محترم یہ چھُ ہیٚچھنُک واقعہ سانٮ۪ن کورٮ۪ن معموٗلی خاندارن ووٚن کینٛہہ یم چھِ ژھٕنان دُنیاہس ؤنِتھ کوٗرِ ہاشیارن ووٚن کینٛہہ یم چھِ شامت ژھٕنان خاندارس ؤنِتھ گوٚو اسلام چھُ ہیٚچھناوان مساوت پتہٕ دیُت اسلامن یہِ تہِ فرماوُن اگر مردس آسہِ دانہٕ درٛامُت أمِس زنہِ چھُ تیوٗتاہ حق مرد سُنٛد اگر یہ أمِس اتھ دانس پننہِ ٲسہٕ سۭتۍ ژٕ تیٚلہِ تہِ وسٮ۪س نہٕ أمۍ سُنٛد حق نکھٕ کینٛہہ متفقُن حدیث چھُ رسول اللہن فرمو توے فرماوُن اگر خۄدایس پتہٕ آسہِ سجدٕ کرُن کٲنٛسہِ سُہ اوس أکِس زنہِ مردس کرُن ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ وٕچھو کرسچن یہوٗد تہٕ کرسچن تِم چھِ کران کٲم تِم چھِ ییٚلہِ تِمن چھُ آسان پننہِ خاندر کرُن تِم چھِ کران چرچس منٛز یہِ اوس کرُن مسجد منٛز اسہِ أسۍ ما چھِ وۄنۍ کرنٕے تِمو تھوٚو یہِ رِوایت بدستوٗر جوہری تہٕ سٲری تِم چھِ کران چرچس منٛز تِم چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ یِوان بارات مہراز تہٕ مہرٮ۪ن
یہ سانہ خاطر کی یہ کت پتہ تم اتی ونان امس زنہ امس مردس کر پنس 7 چکر چکر خانہ کعبس مردس ما وجہ ے ام سن حق تیوتا پٹھ ہو تو بن تیا میری کت سمجھ یعنی ے حق ام سن فرمو رسول پاکن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نے مردو یس یہ زن عقل کن تہ کمزور الرجال قوامون علی النساء زنن پر حکمرانی مرد چلاون مگر اے مردو یاد تھیو یہ زن عقل کن تہ کم سوچ کن تہ کم یہ کر بہ کن سات تس کتا مردس گھس کل پیچ دپس ہے وٹسا ڈیر نیر سا گھس مالین بہت مگر حضورو فرمو یہ مردن پنہ خاندانی ہند شرارت نقصان یہ تہ بوزیو ایک ساتھ ون ایک بزرگ دن اچھ دہوے دہوے نوش ژھنان بتہ زالت جناب محترم مے باسان اس کرو ون الگی کرو اس ون کمرہانہ کن جائے دوستو غلطی ہر کنس ہیکن گژھت غلطی انسان غلطیوں کا پتلا فرشت مگر مین کت تھیو یاد فرماون یس مرد پنہ خاندانی نقصان کر برداشت شرارت کر برداشت حضور فرمو امس بیت گری دی امس پروردگار عالمین پیغمبر ایوب علیہ السلام یہ ربن صبر دت ثواب تمس نا دود تکلیف 14 ورین پتہ صبر کران رب دی تیوتا ثواب تمس مردس اس پنہ خاندانی شرارت برداشت کر جہالت برداشت کر نقصان برداشت کر لکٹن کتن پہ رٹن کہین دوستو توے ونیو میں یمن جوانن شوق تہ تہ شوق بہرحال 1 گھنٹہ گو میں بولن ون تہ لگن میں واریاہ کیا ٹائم بہ دما 1 گھنٹہ علاوہ تہ مگر وقتچ دامنگیری چھ تہ یم مد نظر تھے ایجاب قبول تہ کرن تہ تہ چھ عرض یہ گر داماد بنت آمت یہ محترم سون یہ مہراز لال مگر میں امید انشاءاللہ اس کوری مول چھ محترم کوری مول یہ سون چھ شبیر احمد ڈار صاحب شبیر احمد میر صاحب ولد عبد الرحمن میر صاحب ساکن بٹ پورہ امس آس خدا سوال چھ امس زکوری تو امن یہ اولاد بنائیت تو ام یہ واز امس کن تہ امس بچس ہیک کن سات چھنا اترا چڑھاو تہ گژھت کتھ مز ات ست ہر طریقہ انسان چھ بشر ہیکہ گژھت مگر اس کرو پان ون تیت درگزر انشاءاللہ یس محترم فردوس صاحب چھ یہ سمجھ انشاءاللہ شبیر صاحبس پنن والد محترم یس شبیر صاحب چھ یہ سمجھ انشاءاللہ پنس امس فردوس صاحبس فرزند ارجمن یہ گھر روز انشاءاللہ سلامت یہ گھر پھلے تو پھولے انشاءاللہ آباد روزے تو مگر خالی زندگی درگزر زندگی سے درگزر کرن انسان یل درگزر کرے بہ کرو تُہۍ کٔرِو مےٚ انشاءاللہ یہ دُنیاہٕچ گٲڑۍ پکہِ ییٚلہِ أسۍ درگزر کرو نہٕ کینٛہہ صبر کرو نہٕ أکِس اکھ سمجھو نہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ دۄہ تہِ نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ محترم أسۍ چھِ یہِ اِجاب قبوٗل پرو أسۍ تہٕ اَمہِ برونٛہہ پرٕ بہٕ گۄڈٕ پرٕ بہٕ خۄطبہٕ تَمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ انشاءاللہ اِجاب قبوٗل اگر یہ کوری مول اگر تو سر گۄڈٕ کرو تیٚلہِ اِجاب قبوٗل بسم اللہ بامری خدا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام محمد میر صاحب کم چھ تُہۍ چھِو لڑکین طرف وکیل تُہندس وکیل آسنس چھُ محترم زٕ شاہد اکھ گوٚو غلام محمد میر صاحب ولد عبد الرحمان میر صاحب ساکنے پٹ پورہ واتھورہ چاڈورہ تُہۍ چھِو لڑکی رشتہ کن چاچہ یہ پتر تہ شاہد عبدالعزیز میر صاحب ولد علی محمد میر صاحب پٹ پورہ چاڈورہ بیاکھ شاہد غلام محمد وانی صاحب ولد محمد رمضان وانی صاحب ساکن پٹ پورہ چاڈورہ محترم غلام محمد میر صاحب تہ لڑکی پرسمت تہ تم اجازت دتمت بامری خدا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس کور ناو کلثوم اختر بنت بالغہ شبیر احمد میر ساکن پٹ پورہ یہ گھر داماد تہ اونمت زامتر بنائت اور
यमिस नाव फिरदौस अहमद भट्ट वल्द फयाज अहमद भट्ट साकिन हुपड़ो बटपोरा चाडोरा और निकाह मजलिस गसान शबीर अहमद मीर वल्द अब्दुल रहमान मीर साकिन बटपोरा वाथोरा चाडोरा अहंदिस गरस मज मोहतरम गुलाम अहमद मीर साहब बामरी खुदा बसुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मोहरस इवज युस 2.5 लाख रुपये मोहर आव फिरदौस अहमद भट्ट वल्द फयाज अहमद भट्ट साकिन हुपड़ो चाडोरा सिंह तरफ और युस मोहर आव अमिस बची कुन मोहतरम अत मोहरस इवज चुवतई पन्ने बची नफज यमिस बची नाव कुलसुमा अख्तर बिनत बालिगा शबीर अहमद मीर साकिन बटपोरा चाडोरा अमिस कुलसुमा अख्तर सुन नफज चुवतई अत मोहरस इवज बदल बख्शान मोहतरम फिरदौस अहमद भट्ट वल्द फयाज अहमद भट्ट साकिन हुपड़ो चाडोरा फयाज सोब फिरदौस सोब नफज चुवा बख्शान चुवा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मामली खुदा बसुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरदौस अहमद भट्ट साहब वल्द फयाज अहमद भट्ट साहब साकिन हुपड़ो चाडोरा मोहतरम तुम वकील आसने जरूरत बिल्कुल तहन तुम खुद मुख्तार असाल तन निकाह क्या फिरदौस साहब तुवा पन्निस नफसस पे कबूल करान तमिस बची नफज यमिस बची नाव कुलसुमा अख्तर बिनत बालिगा शबीर अहमद मीर साकिन बटपोरा चाडोरा अत मोहरस इवज फिरदौस साहब युस तय मोहर दितव अमिस लड़की कुन यमिस लड़की नाव कुलसुमा अख्तर बिनत बालिगा शबीर अहमद मीर साकिन बटपोरा चाडोरा अमिस कुलसुम नफज वतई अत मोहरस बदल पन्निस नफसस पे कबूल करान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला पूरा नो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يبناو خيرك نكاح يا الله يبناو بركتك نكاح يا الله يبناو سكونك نكاح يا الله أساني بتكر رحم أسكر پنس رحمت سمیدوار پن فضل و کرم سمیدوار وصلی اللہ علی النبی الأمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی